ni kigambwa ngo endware gine kwata bakazi bonka kandi baza kwikaha kufana baretwe shagamo munyindo nuko kuterera abashaho maranga kucondoza handwarege. Perez Mutabazo chairman wa LC yakashatabwe gomboro ya Revenge nagira ngo kuza kutungo kumanyisibana bwa nyuma y'abakazi banakwato burwiro butarukwetegerezwa kandi bukabita nuko kushaba ngo habeho kucondoza. So nasharamu nahandika report najitwara district najitwara kao nawe yaragira district health officer yayoborza team kubasa kuja kushebera abantu abo urubwire ubakubasa utakwetegerezwa. Abataka kandi abarana bamwe abaferirwa abantu babo nabagira ngo ubona barakwatwana batandika no kushasha maraka barimo kurya no kunywa hamwe no kugamba. Umutekateka munyenke ndwara zirwaro bamutwara bamukebere ndwara ya gireta yabarama bamugara umuganda marwaro nabwo bakebere ndwara ya gireta nabwo yabara nuko kwisya kwatwa maraka bakamutwara mu irwaro bakiguma bamwimata bati amahira gakagumanigirwa ne bakwatarwa maraka bahurugwa bashasha kanda muherwabo bihamupfa twasya abakazi bana bafire bari kurwara indwara igiye kuretwa maraka kandi itakumanya. Abebembezi bo bashabara bataka babona ngo haguma hagiro wakwatwa ndwara igiye atarukumanya ashikira abashaho bucerkare okutunga ubujanja bo burukumara. Nishaba abantu mwena arabya kwato bugwirwa atakwetegereza zaza kuraguzuma rwara gahare banze mu report wa VHT abahereze baraha abareze marori bwa government cyonoze turi bugwire ubabakwata intera abantu babenje bona umuntu wena rakwato bugwiro gwatakumanya ashikira abashaho bamuragure bamucebere bamenye cyarwire ucera kuguma mu cyaro kashanga umuntu yaferaho atine kwayambirwe. Pius Manga mukama ryo mushabukuru gaha health center ya Kanansika ahamiza bataka ko bakuza kufayo munonga kucondozo burwirobo nakakwateka kaba bari batugambira rero atwantereza report neza kuhereza twaye results neza zashobora zakutereza kakwate akaje byo kumcara byo umusigazi amakuru agagasha kagiriye Charles Sima.